المولية تيكم مسلم حبيب. واحدة من الفرازيات اللي نسمع وقت اللي نكون قاعد نهدم الإسبارية دين باتري دين الجريز ما جبزة أو بċertu persuni li jibżaw mis-sagrament tal-Griżma donhom jagħtuk l-impressjoni li meta wieħed jingħata s-sagrament tal-Griżma ifisser li jkun ħajmut. Fil-verità, il-kuntrarju jkun qed iseħħ għaliex is-sagrament tal-Griżma huwa s-sagrament tal-fejqan. Sagrament tal-fejqan fiżiku għaliex kellna anke mill-esperjenza persuni li jkunu waslu viċin il-mewt, però b'dan is-sagrament letteralment jerġgħu jirxuxtaw mill-ġdid, u mbagħad hemm it-tieni fejqan li dan is-sagrament ukoll iġib il-fejqan fir-ruħ. Importanti wkoll li dan is-sagrament jiġi ċelebrat anke f'komunità, jiġifieri l-familjari anke jkunu mas-saċerdot waqt li l-persuna marida tkun qed tirċievi dan is-sagrament. X'faraġ u komfort tal-persuna illi tkun mhux biss qed tirċievi dan is-sagrament, però taf li ħdejha jkun hemm l-eżiż tagħha. Għalhekk ħbieb, kunu intom iva fl-isptar li meta tindunaw li xi ħadd mill-eżiż tagħkom għandu bżonn dan is-sagrament, kunu intom li tħeġġu lill-istaff ħalli jċemplu il-patri li jkunu wkoll ħalli jiġi u jagħmel dan is-sagrament. Kemm bris il-persuna marida l-għażiż tagħkom, l-għażiża tagħkom li jkollha bżonn u anki għalikom bħala familjari biex tikbru fil-fidi, biex titolbu għal ħukom u għal oħtkom u hekk il-fejqan tal-mulej imiss lilkom il-koll. Il-mulej jagħtikom islim.